Niki hakuona arwaru a mahindi amwe mahangiritwo cuma maguru-ini mao na aria angi mari na plaster moko na maguru makigiginyanira karumu-ini kamwe kanini guku marekeirio miuto thi iria makomagira thibitari-ini ya Kenyatta. Arwaru aya maugite na njira ya hitho ati meheririo itanda-ini ciao na gutwarwo haria metaga side room maremwo ni kuriha bill ciao cia thibitari thutha wa kurigitwo. Once umetibiwa na uko able kulipa hiyo bill, usiku ikifika kuna vile mnatolewa kwa vitanda, mnapelekwa kwa side room nyingine huko chini, mnatandikiwa mattress chini. Mattress yenyewe ni almost 5 na ukiangalia patients ni from room 1 hadi room 6. Sasa si patients wote tuko about 25. Na pale ndani si kila mtu ameumia, different. Kuna ameumia mkono, kuna nyamekewa maeneo kwa mguu. So napata nyinyi wote mkiambiwa mlale chini. Ni ngumu sana vile unaweza jipendua. Juu hadi usiku unaweza ota, labda upenduke hivi umizomo kwa nilo kwa mguu. So napata na kuwa ngumu kulala. Murwaru umwe uria wokire guku mweri wa keri mwaka uyu thutha wa kugia na mutino wa barabara augite ndari arigitwo ni gukorwo ndari na kindu angiruta ta ihaki niguo atwarwo thieta narua agathinjwo kuguru. Okay, niliambiwa kwamba hapa kama una pesa ni vigumu kusaidia. Pesa ngapi? Hawasemi ni pesa ngapi. Lazima mtu yako aende aone madaktari huko, waongee washote ile kitu anashota, alafu ndio anapelekwa thieta haraka. Amwao maugite korwo metikirio kuinuka hihi mahota gucangithia mbeca niguo marihe thire wa thibitari amu o uria maraikara guku noguo thire wao uraneneha. Kugerera njira ya thimu murugamiriri munene wa thibitari ya Kenyatta augite ndoi kana kuri na side room iria arwaru aria maremetwo kuriha bill maigitwo. No ni augite ati o mwaka thibitari ino ni itaraga hathara ya ciringi bilioni 4 kumana na mathire maria arwaru maremagwo ni kuriha ona kuri ona gicunje kia milioni 50 kiria thibitari igite keheri-ini gia kurihira arwaru aria maremetwo kuriha thibitari. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.